Mayam Bukrumzari, Adam name Biribas Impact News ni, I Joyce Sham Impact News ki Manung Huna the Taram Nokchari. Ngasi asi amna major incident ania koina thingnare. Manipuri dum issue protest after protest dum thingna duna lebani adubu ngasi ahan bada NRC gi demanda thamai ban rom dagi mahiroi singi aduguma achauba rally ama koina chatpa thingnei aduga rally duda yauba mahiroi singi delegation ama chief minister ga unakre. Amana Imphal West ki Kangla Tombida Naga Taruk hat kibadugi justice PBU haiduna yam thina chawna protest sathakre protest sathabadreida yam rabada khongjang loi tara duga security personnel yauna aswapan nangkre moise hospitalized tawkre masigi pauchi jo khoi nang hakim mangda pungmari gi pawda thamjakrabani aduna situation ji anini NRC ki demand ji am kanna chakhulakli Delhi da Manipur gi BJP gi leader adagi MLA sing chat khre ngarang ngasi ju khara chatpa yaw khre aduga 10 CSOs of Kanglai Park ki Mihut Singh tongan ba Manipur da leiba Phurup Singh gi representative yaw ba dukum delegation am chat khre mayam chat khre center da takshina bai da makta ni hairi chat pasi NRC si update hana tawina ba aduga census sina kon tawna ba haiduna adubu census sigi manung di akhoi dum chalabani aduga akhoi na thengna ba pauda district kaya marom da enumerator sing aduga supervisor sing moi training tawgdaba ngasi dagi hawgdaba du madu cancel oire masi defer tawre postpone tawre haibagi notification zu mayam ma thokli aduna training di lebli aduga ngarang ji akhoi paw thengna basi CM hanagi CM NBRN haibasi census ki matang NRC ki matang da positive oiba amadi yamna thajai haibasi mahagna Union Home Minister Amit Shah ga unara matung da thamlambani aduga adui mathakta CM Y Khemchan na haibasu lengak su NRC ki update tawsi support tawe haibani maduna maram oiraga Manipur lengak ki delegation team ama ngarang degi chatpa haukhibani center da takshinduna NRC update tawraba matung census si pangthongna ba haiduna aduga census haibasidi union gi list laibani na anytime Union Home Ministry gi makhada anytime masi takshin babu phajana bu takshin bataragadi anytime cancel tawu yai haibagi law gi oiba duguma provision mayam lei haibasi adum leiribani aduna ngasi akhona discussion tawzagadariba topic asi NRC for Manipur justice for Nagas aduna topic si tongan pa topic ani oiba taragasu Manipur da May 3 2023 gi main issue oiribadi illegal immigrants duga mogi activities singdegi thoklokpa ngasi bawo sathariba crisis asigi manung chanba issue ngakto oibani na khoina tongan na incident oina yengpa yaroi masi amato oina yeng kadabani aduna pulap se khoina khacharak pani akhogi panel members na ahan bada Oza Hareshwar Goswami Vice President MPCC Oza Butaram Nokchari ani suba panel member Oza Nando Luwang social activist Oza Butaram Nokchari aduga nga hakim manung da election bigida ba Oza Michael Amjatang hauki thadau leader busu Taram Nokchari ngasi discussion hak dokcha basi aham da hak Oza Nando lakchage Oza Nando ahoi TV discussion tawda tholokta basu numit kharni di sure ngasi yaubira koida mangkyam nungaizare Oza Buthagachari Oza khoigi miyam je adum protest after protest khongjang je maira rally chat ngarang su chatli adagi road blockade protest na chingba mayam chatli protest story baje khoi demand ama leibegini lengak sreisa NRC update tawbiyu Manipur kansi census kon tawsi natroga census si hana cancel tawbiro NRC update tawda bataragadi haibazi legitimate oiba demand ni masi adum lengak la judum khanga judum khoi ju support awi di haiba Delhi de chakani di haiba duga action news bhawa si tawre habdi utte ngasi student sing mairoi sing school kaza gadaba je mogi school numit humni suti thadok pigre adubu moiju lambi de thorok tuna mine protest rally chatpase yaure aduga unare themjalle September ki tangani da assembly phamgani madudi da khoi discussion taroga sigi matang da wari sanagani pukhalakani habi ki thajaba piraga thadorakli aduga nakana amarom da nas mine khana bada at least 10% asopan nangle ozagi mothambi kinone NRC gi wafamse akhoi masidi da government na NRC si towning bra towning da raisi masi hana akhoi gi stand ji clear way bam change ba akhoi di hoji bogda honorable chief minister na NRC de hai gi matang amaga state government gi spokesperson ne haiba akhoi gi honorable MLA hairo ki damora de samga adi honorable MLA akhoi konthok jinggi MLA tamo ranjan ga haiba ani se chana de
ꯃꯕꯥꯅꯤꯅ NRC ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ NRC ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗꯅ NRC ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗ NRC ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ NRC ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ NRC ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯑꯣꯟꯁꯦ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ NRC it should not be given but taken ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯗꯤ NRC ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯩꯅꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯊꯕꯛꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯗꯦꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯕ NRCꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ NRCꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯥꯇ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯗꯅꯕꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯝꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯦ NRCꯒꯤꯗꯤ ꯑꯟꯇꯤꯅꯦꯁ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ NRC ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯀꯣ ꯃꯁꯤ unless their demands are met ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯍꯟꯗꯣꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯊꯥ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯔꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯌꯨꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯗꯨꯃ ꯃꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯣꯠꯂꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯌꯥꯍꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 8ꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯖꯁꯅꯨ ꯈꯣꯠꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ N blockta student N block ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯖꯔꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ NRC ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯦ ꯕꯟ ꯀꯧꯔꯦ ꯕꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ MLA ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯕꯗꯨꯅꯦ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯗꯣꯏꯔꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯐꯪꯉꯒꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ XM ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯎꯅꯕꯗ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ XMꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯎꯅꯔꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯋꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯇꯝꯃꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ XMꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃ khare na asondagi genona experience ma pire home minister na pire haibagi mayamda adugi pawdam ma tambagi ngambi gadam ne ngda di political gimmick ne long ne ba khodi maram di kaina ga mayam gi ngakang gi issue si namda na ba khotna ba to ne long ne ba aduna akoi tali ba kambu du mai pak bo oibiu oibiu di hana onan chief minister ga ex oneban cm tamo birian du ga home minister una ba da mo thamai ba wafam experience khare pire do madagi hena muka hana pelak ba oibiu aduga yam thuna su unabiu sum phai na dili da kuin lega sonda irang si sum akoi praja myam se langtak na sum heleba si manipur si am isu le mina ngarang dei chana khare adu ngasi gumba nu unabadi yarabani khalli ko adu ai wakhandadi akoi honorable home minister amit shah se dum khara akoi ju khara toinu jaba yawja khare ko hana magi style se yam hangan mani mine wangang bada mana hangamba hangpasu yai se noi hana aina noi gi hana gi minister birian dai na si hai gramani ena si matang da mana noi tam dabra birian na kana noi na kana no birian di BJP na tabra birian di MLA na tabra kana haira gadi moina kari mo haidu janu ai sum khalim ni ko haidi oneban sigi hana gi XM da loin tam gre ha e ha badum tam tam ne dudi adu mate haira kana ba amit sa thabuk yam chin mi ne ba kari gi noi la ja ai birian dal we birian noi myam tam dabra na ta mayam da manipur myam tam dabra ai gi di haibum to ba du hai gre cham mana da noi mase nam tan na tra birian na kana no noi na kana no birian di BJP na tabra noi di BJP na tabra noi di MLA na tabra madi na tabra si amit sa oneban amit sa na hange e khaladi ko si hangak na ba moina ano wafam ji kari puraga oneban home minister amit sa gi wakan ji summaga manipur de NRC si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯎꯅꯕꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯨꯝ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯐꯪꯗꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯂꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯪꯂꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯁꯣꯏ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯄꯨꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯦ ꯀꯪꯂꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯀꯛ ꯍꯥꯠꯄꯗꯨ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯤ ꯃꯀꯛ ꯀꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯋꯥꯏꯐꯩꯗ ꯃꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯐꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯗꯣꯛ ꯈꯥꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯐꯥꯔꯦꯕ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ UNC ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯄꯤꯗꯕꯅꯦ ꯃꯤꯗꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯣ ꯐꯪꯗꯦꯐꯥꯎꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯩꯅꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯃꯩ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯇꯥꯅꯤꯡꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯁꯤꯕꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯑꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯪꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯕ NRCꯒꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯗꯅꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯒ 9ꯒ ꯁꯤꯗꯒ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯇꯧꯋꯤꯗꯣ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯒ 9ꯒ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯖꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯠ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ NRCꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯒ 9ꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯨ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3ꯗ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯦ ꯕꯥꯇꯣꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯈꯪ ꯍꯩꯇꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ NRCꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯝꯂꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯤ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤक ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ NRCꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤक ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ NRCꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯧꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ NRCꯒꯤꯁꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ implementation of National Register of Citizens ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ 1951 ꯃꯇꯝꯗ NRCꯁꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝ or evidence ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯔ NRCꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ around 2,000 rupees ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ administrative reportsꯇ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯕꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ implementation of NRC ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤ September-ꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2 ꯍꯧꯖꯤꯛ State Assembly Session-ꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯟꯗꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ Hareshwar Goswami ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ NRC update ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ NRCꯁꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ census-ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕꯠ ꯊꯕꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ implementation or update 1951 ꯕꯦꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯩ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ MPCCꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯒazette notification ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯪꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ BJPꯗꯤ ꯄꯜꯂꯦꯀꯣ BJPꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯔꯥꯝꯂꯤꯂꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ no nation wide NRC not even discussed na haigrabane ko aduga sigi mamang sina December da ni 2019 gi sigi mamang November 2019 da NRC process would be implemented across India and Rajya Sabha da
अखोई ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह न मो हाइरे नवंबर थादा डिसेंबर दना मोदी न मसी चनरोय लेवाकुना मा न मो हाइरे अदु हागी बदई नि ब चेक मोक लाउगी दे से एनआरसी मतंग जे अदु हुजे अखोई न उनब चली हाइरे हानगे फॉर्मर एक्स सीएम मिंगोइन पंजर बिरेन माना चलिब खोलिब तो होनरिब खरदुदि कानी अदुबु फोन जे सिगी पोचिदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सिना हेन मागी प्रोटोकॉल सु मथक त लेबनिना मागी वा म यावदना मागी मागा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ग चुंगजनदना अनि जे समाइन तमुगा अखोगी थमाई बाहाइगदा थायाइना बाहाइगदा तौरग लेग्रबनेबको लेग्रिब पोट सिदैदा अखोगी ऑनरेबल अमित शाह ना हाइरेई तौरकनी थाजै प्रमाणिको तौरकनी थाजै सिना याबरा हाइबो थाजबदा अखोई सिदैदा मी हिंगबा सिबा चंगबा मयाम म थोकनरिनेबा थाजबने यारोयबा अदुगा सिगी मतंग इंस्ट्रक्शन जी कइदोगेदा अखोइना कन्न मई होंगनदना एनआरसी की नेना कन्न तौनरिंगै सिदैदा रिसेंटली कइदोगेदा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नसु माना कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू हाउस होल्ड शेड्यूल जे ऑफिसर सिंगदगी लौनबगी दमकता थोकिबो ऑर्डर से ngaraang द ngairiएबा ओके तौरीबी इरांग से था मखायम था मा ममांगदगी अदुम निंगफुंग तौ लावनी 14 अगस्त 2026 द ऑर्डर थोइएबा मोगी साइटगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर स्टैट्यूटरी ऑर्डर अमत थोको लेतेबा मरखिदा हुजिक छात्रगी करिगी सुटी थादोपा कखरे खोटखरे अदुदी अखोई स्वाइदा थोपा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट नि मैनेजमेंट ने लोवेबा दुदी स्टैट्यूटरी ओइना आदा सिटी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मखाला तोरको थबा अमनेबा स्वाइदा हियर सेदा स्वाइदा ऑर्डर अम थोगा डिप्यूटी कमिश्नर अमना स्वाइदा सुम अदुसु टू सम एक्सटेंट इट्स गुड गेस्चर को अदु ओरबुद इवन दो सिनरी चनबा यारोयबा तौबदी दुम तौरक्तबा यारोयबा मकोक्तगी कथत्तबा तारगदि मकोक्तगी आदगी स्टैट्यूटरी ओइना चथरब थबगनिना 14 अगस्त 2026 ता करी ऑफिसर सिंगना ट्रेनिंग तौरमसिंगदो अदुना करी खोमकदगी से ngaraang थोइबो ऑर्डर नेबा सी ऑर्डर जे हुई हिंगी लवी आइना येंगबदा मखाताबा फंगदेबको अदगी ओजा चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदि फ्रेजोल डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल मसिगी ट्रेनिंग जे दुम चथरी होय अतैदा ट्रेनिंग चथरंबा मयाम अमसु चताई ताबदी चथरंबा मयाम सु लेरंबा याय खरम थागिबसु याय अदुने यूनिफॉर्म ओइदबा प्रमाणिको पोट अमखक्ता अमु हाइबा मणिपुर द सुंगारे सेम थिंग दिल्ली द तरिदो सोना कन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नम हाइबा अमित शाह नम हाइबा मणिपुर सु हादगी फॉर्मर सीएम नमसे असेंबली द बोक्ता रिजोल्यूशन लौग्रेबा को एनआरसी की आला थाबाइना अदुगा सुना कंदना ngaraang हंद कई तौरी ऑनरेबल अखोगी सीएम खेमचान ना 26 अप्रैल 2026 तो रंगनी माना मु सेंसस हाना तौददी एनआरसी तौयारोय हाइरे करी नो भाई 2019 दना एनआरसी तौबियो ना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना थारे 2019 द थागिबदुगी मतुंगदा 2026 ngaraang na mu सेंसस आन तौगदमनि हाइरे हाइबदि मणिपुर दसु लेरिबा बीजेपी सरकार जे अमगा अखोगी मै कोऑर्डिनेट तौगदबा फाउनदबा प्रजा की मिहुन खंगदबा हाइदारे खंगदि नतरने सिबो मै लोई पुंजनरगा कैबिनेट त लेरिबा नत्रगा लीडर लेरि मयाम तासनरगा समाइन तौदने असेंबली न थागिबम लेरे कैबिनेट डिसीजन लौगिबम लेरे सी लेरे कमाइन तौसी केसे मै चुंगनगदबनेबा अदु नतबिदा हेक्ता अखोई सेंसस लोइदिङै दे एनआरसी तौया दिगन थोय त ngaraang an हेक्ता हाइरपी सिगी बुदी अमुक चेंजेस मरक्ता लेरम बियाई को अदुगा असमना कंदसु अदुम तौबी सिगी पोट मयाम थि लेबसिना अखोई प्रजा जे यामना वहनबा यामना चममना हनबा अदुगा हुजिकसु अदुम अखोई इरांग अमगी मथंग इरांग अमगी मथंग इरांग रिसेंटली ट्रोंग लाउबीगी मथंग अखोई वांगली नामली गी यंग लाकनी अदुई मथंग लेलोन वाफे गी यंग लाकनी अदुई मथंग हुजिक अमुक लाए को उखुल द मुक लाकनी अदुई मथंग हुजिक एनआरसी मुंगननी एनआरसी से मुंगन लपदगी दिंग मयाम जे मुक लोइनमक से मुक कराई कदाई द चखगे से अखोई मुक रिकॉर्ड फाक्तो यिंगदि याद्रे हारिबाबु अखोई पब्लिक मेमोरी शॉर्ट लिप अइना को अदु रामनरबा मई जे माइकई खुदिंग मकी अखोई चागलक हाइदारे चाबनिना सिविल सोसाइटी दे लेबो कांगबुसु प्रजा सिंगजु अमरोमदबु मई कनगदरा कोयेन चेनदो वाबा हाइबदि तौरई पोसे अमु बॉर्डर की सुम लौछलैनी सिदैदा बॉर्डर की लम पिथोकी दौरे पिथोई गैना सिदने आइना डीप स्टेट की वाफम लाइसे मसिद इंटेलिजेंस कांगबुना अमोइसनो ममिंग पनिंद्रे मखोइना लैरिबा जेनाइन ओइबा अखोइगी इशू मयाम सिदा सामना हाबदा हुजी बॉर्डर बाउंड्री पिथोकनी एक्सचेंज तौनी स्वाप तौनी हारिसे हुजी मसि तौहौददि याद्रब्राबा अखोइगी सेंटिमेंटल ओइबा अखोइगी याम जेनाइन ओइबा अखोइगी डिमांडनी अखोइगी टेरिटोरी मंगन बिनो हाइबसि अखोइगी ओइरिबा पोटनेबको
ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯈꯔ ꯇꯞꯊꯅ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯞ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯖꯪꯒꯜ ꯀꯣꯛꯇꯤꯒꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ प्रजाꯁꯤꯡ ꯋꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯕ ꯖꯪꯒꯜ ꯀꯣꯛꯄꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯊꯤꯡꯉꯨ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯊꯤꯡꯉꯨ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯊꯤꯡꯉꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ 1947ꯗꯒꯤ 48ꯗꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ प्रजाꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ प्रजाꯗ हंदकी सुमाइना वहन से बीजेपी सरकार हंदक पालिब से सेंटर स्टेट पालिबनेबको मसिन वहली सुमाइना वहन अमत याउदेबा थोपदि जियोपोलिटिक्स की करीगी आ नेहरू की मतमदा करीदा कम्युनिस्ट की मूवमेंट लाए खोले ने विन की उनु की मयाम लेखरको बैकग्राउंड से थोपदि जियोपोलिटिक्स से पोसे ngaletan thoini brahma is ngaitana puto wole bangni si crisis se dum leineba adu ne manage to lakpaneba laiba pot punamak se handaki bjp की डबल इंजिन सरकार है तारे सिगी मतंग दरी कंप्लीट फेलियर नि सिदे नो वानिंgai लेट्रे ई लोइचल दुगा ngasi hauji nga ki mamang da state ki home minister govindas konthojam imphal thadok khare delhi gi damakta aduga thadok changai da mahang na phongdok lambasi ngasi manipuri language dsu oid adugi thoram amada man phongdok pasi manipur gi miyam gi apamba khangna karigumba khara tawrakani habegi achet ba thajaba leye center na tawrakani hari akhoi gi issue se हुजिक थेंगरीब इशू सिसु एनआरसी की इशू सिसु सेंसस की सिसु याम मरु ओइबमनेबा अखोइगी इशू सिसु सि खक्तरा मणिपुर की मियाम के पामजे सि खक्तराबा सेन अखोइगी आईडीपी सिंगी कमदौर हगेबा अतै अतै लेरिबि इशू मयामजना कमदौर हगेबा स्वाइद नोफेट तौसलगा वातम न ngangaga यामना हैसिंबगी टाइप त को यामना वा फजना ngangi ingna ngangi gan तौरगा तौ पोतुना दि चनबा यारोइबा अखोइगी लेरिबा अनाबसे अदुकी मतिक यामग्रेबा यामगिबा अनाबसे द हंदकी सिसु रिजॉल्व तो हम थोई अखोई एनआरसी अखोई कांग्रेस की स्टैंडी एनआरसी हान तौगदबनी सेंसस कोना तौगदबनी हाइबसिनेबा अदो ओजा हुजिकती एनआरसी जे अखोई सेंसस की मनुंग द लेरबनी माय नोटिफिकेशन मणिपुर की स्टेने सिबो डेट से लोमक लेरबनी ना अदुगा मथक तगी कैंसिल तौद्रबनी ना एनआरसी अपडेट तौबगी टाइमिंग दी लेत्रे हुजिकती मतम जी रियलिस्टिकली येंगबददी याद्रबनी ना ओनली ऑप्शन इज सेंसस से कैंसिल तौबा और डिफर तौबा सिनेना हारे अदुना सेंसस से डिफर तौबसिदी होम मिनिस्टर की मखुत ले हाइबसिजु एक्सपर्ट सिंगसु माइ थंबिरामी ओजादे खंगजनिंगबसि करिगुंबा एनआरसी जे मसी अपडेट तौबा यारोइदब फिबम ले हाइबगी माइना फोंदोकप ले हाइबगी मियाम की एलिगेशन सु अमलेबा सोइददि करि थंबिनिंगु एनआरसी है नेशनल अखोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 की मखाद लाकदो पोनी सेंसस सबजना इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1948 की सेंसस एक्ट लाकदब पोनी अनि जे टू न चमिनगदमने अम तौग्रमना अम तौददी यादेगा हाइबे पोट को अदुगी पोट थिदि याम साथीना आइदी अछोय पोदमने लौजै मरमदि तोखाई बे एक अनि नेबा तोखाई बे एक अनि की तोखाई बे प्रोविजन गातनेबा अदुना एनआरसी हाना तौब मतमदा सेंसस सि मतम खर डिफर तौबदा हंदक की 2021 की सेंसस टू डिफर तौरंगनी 27 दा तारई हिनी मरमदि कोविड की करीगी अतै फैक्टर मयामना अदुगे दि डिफर तौब याय से दुम ताकतना आइन दा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तौरगा खोलगा याय हेबसि मसाना यावजल लेर पोनेबा अदुना हाइरिबा हुजिके सेंसस से डिफर तौब यायबा डिफर तब याई एट द सेम टाइम एनआरसी तब यादे सुनै लेते एनआरसी से कांग्रेस की मतमदा 1951 दे लोइनमंग नेशन वाइड एनआरसी लेग्रबनी मणिपुर द मदुगे रेकॉर्ड तो फंगदे हाइबा पोट न चिंगबदुना अतोप अमनी ओजा करिगुम हुजिक बीजेपी गे एमएलए मयाम सखिबसिना हलकप मतमदा पाउदमदा मणिपुर द सेंसस से डिफर तौरनी हाइबा तारगा दी कांग्रेस की माइकै दी करमना मणिपुर से सेंसस से डिफर तौरनी हाइबा गंतना अखोइदा मंगजब लेगद्रा करिगुम डिफर तौब तारगसु 2027 इलेक्शन से लेबनीना मसी डिफर तौबसिदा कनादा करी मंगजबा और डिफर तौनी हाइबा तारगदी मसी कमाइना मसी अफाबदी ओइगदोरिब्रा मसी डिफर तौबसिना हुजिक सेंसस डिफर तौबसिना मणिपुर के अफा हुजिक की फिबम जिता अफा ओइगनी मरमदि करिगिनो हाय कांदा मरक्ते हुदि डेवलपमेंट खर लेगरे सेंसस से असेंबा मागी डिलिमिटेशन सेंसस की मरुब पर्पस दे अमदी डिलिमिटेशन नेबा
delimitation ji Supreme Court ki order amagi matung inna, if I have not mistaken, kai toge 1931 gi census matung da delimitation tau haibam legreba. Adugi 1931 gi matung da lakpa 1931 na census ama tai dana ko 21 dam ta gi banina. Sina delay to ni 31 gi matung da lakpa da delimitation. Adugi delimitation hina masing hengat pa yaba. Aina khangjaba bhogdadi masing hengat pa yaba de sit 60 lari se 70 or pa yaba population ni matung ina 80 or pa yaba. Hujik lariba delimitation jida tawdar gana kari no kana 60 jida unna gadaba ado gadi karigumba jaga khadati kaidoba 60 dai hengat puri sunga yadre karigumba jaga da 40 le ma jaga 35 haidar ku yai ado ga hana 20 le 25 haigal ku yai manung du unna gadaba delimitation neba ado another issue or kadoi neba ado na si yam chawba si yam serious oiba manung da loliba pothe achowa po neba census tawga adu mangna ni hayeng government ki policy program da adu da tohuda de adu mangni ada mangni ga haiba sidi false propaganda neba sigi census se hujik to butar di delimitation lakani karma delimitation akhoi gi mani 60 sigi manung da ungai na bigi okhai na bigi delimitation aduga 2031 gi matung da lakpa delimitation na masing magi proportionate oina chumna mising thira kanda humfuji hundra or piyai hundra manga or piyai aduna masing hengat pa yawa delimitation aina khangjabu ni ko in share to jari se adugi potu leibanina hujiki delimitation je sidi moina tori emdi marakta parliament ta lok sabha da ngahan mamangda tawre ang puthokre delimitation gi women bill ga pakshan reservation ga pakshan ga women reservation ga pakshan hina kai no de miyam da utjai ya na ba women gi reservation gi ni hengal ka duise habidi ngasai 31 ni matung tong ne du makhoi ni amen to hoga di 2/3 majority ra half la kai noi chap chaning gindre adugi majority du chap chana phangdana makhoi ni khuji phangdana maiti gre ba ang puthok pada moina mayam da utjai di sina nupi gi hengat tuine ba nupi gi hengat bai hidi sit masing jing asai 60 lem ba 70 or ga di laigada nupi gi sin masing manga lem ba do tare lek ba yai dana adu ne ba la ka du ba adu moina utjai na nupi gi sit masing hengat pa utjai ba asem ba makhoi gi objective na ngasai gi masing je huji parliament 545 la 46 ra lok sabha da leiba sit se 42 ra ai chapcha ning dre ko laiba sit masing se huji 800 jo pa yai ba 800 jo ko da moi haini hengal ka dui masing dui matung na nupi gi ju masing hengal ka ni jineba aduna nupi mayam da nui masing hengal to robani congress na thing bani na mayam da lan ta to uchai bane ba sidi aduna te ba congress women bill da reservation da yam interest lo ga hodo mi sidi congress party ne ba akoi nu huji haidi na phu da adumaina to ganu huji delimitation ju masagi atabi lakam matam da adum to aduga huji ki Manipuri context ta okhaina bido humfu do okhaina bido lokthok loksin do adudi tawinu singchep thabinu chingtong gi marakta kari marakta sini akhoina huji thammisina aduna huji census so congress ki site gi ju census se NRC update tawdri phawbadi census tawbu yaroi habsi da chapchana lepa akhoi congress ki site gi di census se NRC se update torga census tawbiyo haibani akhoi gi NRC se han update tawbiro aduga census tawbiyo NRC NRC ki keno chi da hane administrative order bane NRC se togre record lai gre 1951 da lai re si da Assam Manipur Tripura pun togre adum da sangduk cheroi adu da sigi togi ba sigi record tu phangi di ai pot ma lai phangi du di expert committee im se maga tim ma the se maga x na hai y na hai z na hai adu di aduna di yaroi hai jariba haibadi ma se ngasai m school ki 1980 ki 19 amana kaya da no lagiba 1985 ki sorry MSCO ki 1980 ki da adu MSU ki 1994 ki da ngasai NRC se pallabane ba 1951 NRC palle aduga 1951 ki administrative report ta NRC activity ki damakta around 2000 something paisa kai thoki bazu laikre aduna itself Hindi dum laikra bani Hindi laikre aduna huji potsi laibra laitabra haibiduri expert committee im semga chapchana thijan mathau tai an thamjage Thank you so much. Thank you Oza. Mathangi wahanga si hak Oza Michael Lamjithang lak chage aduga Oza ngasi topic si NRC for Manipur Justice for Nagas kangla tombida ngaki mamang da yam kana scuffle tawgre aduga at least 10 protesters security personnel ju yaroga aswapan nangre hospitalized tawbu su yawgre madugi videos ngaki banung da akoi viewers ta uchage
Ozali khangjaning basi thadau gi site gi NRC update with 1951 base year masi yai support tawi hai basi adum akoina ju pauche des dum thengnare aduga ngasi phawbadi masi update tawbusu leitri census ki process kakhat pasu leitri but MLA sing di Delhi da paison kre positive result phangakani hai basu yaure ozagi mot thambi khoi thadau gi oina di census oiro NRC oiro any cookie tribe se lo thok tenge phawbadi anywhere from any country cookie haiba gi min da mi la di mi top di dum legani se han lo thok piu si lo thok rom matung da NRC 1951 da collector ba data do adu update to ki se haiba ne ba correspondingly with some 1961 gi voter ID ga based on na kan si da legacy data adu same rom matung da NRC do update to se haibne ba khoi gi adu matung du da adum census law ko su kai de ba then it will reflect the true demographic profile of Manipur ne ba adu gi thado gi pot de du ne but khoi gi ketang son ba gi khoi su cookie gi supremacist sings na khoi bu nam thaba gi hai tare successfully khoi bu suppress to ba da gi khoi se voice ka ya oina di tholak pangam de aduga hojik se Manipur praja mayamna NRC hanna to adu matunga census to haibane ba ngasi gi Manipur gi chief minister ga satra sing unaba kanduda press release ama thoe ba adu ei para akan sida haying hangchik or hojik chathari ba census ki se mana address to ki de ba he only focus on NRC aduga ay namuka lakchaning badi nahan gi duda ex chief minister honorable MLA hengang degi N Birendo na union home minister Amit Shah unaba chat la kan duda NRC gi pot se ay fazana tham khre positive news lakpa yaba fivam amada le aduga census su hojik matam gi kharagi yeithok pa oibra or cancel to bi haibane ba mana social media da thagat liba chedu fazana yinga kandadi mana di fazana reflect to census di palm de ba why it will not reflect the true demographic profile of Manipur ne ba hojik census se lo ba tar ba di NRC update to khra ba tar ba su meitei se more da taroi ba meitei se champu da taroi ba lamboi khong nang khong gi kem da tagani ba or situation is not the right time meitei se kaino da tagani ba IDP mayam gi kem da tagani adugi maram oiduna present law and order situation gi maram oiduna hojik se census se masing pa ba tarbadi chingda meitei ta de haiba gi narrative do it will be far reaching coming permanent oirani ba sigi official data se hek collect to khraba adu di history of Manipur hai tare akoi gi tungna lakado ba icha su singida we are answerable ne ba karmaina to raga no khoi sibu akoi bu smaina data se collect to no hojik su demographic imbalance le ye hai be se karai de gi pothok pra hai tar badi 1951 de gi census gi data du study to ra kan da demographic imbalance le hai ne akoi na prima facie do the kut to bangam bane ba likewise Manipur thu gai ge hai na khalamba separatist ideology cookie ideology ning ba kangbu sing do na 2027 gi census ki data se yengo meitei ching da kai kam kan da tabra hai na puthok kani wa du puthok pa numit to da kari no honorable chief minister Khem Chan na khum go do ba kai gi no hojik 5 men soccer na khum go do ba se kai no za nan do am ta kan che ba NRC khatang yuwa na NRC to se ka su kai de ba hojik haying mak to se ba loire ba do census su haying hangchik nang na ba to se amuka demographic achumba gi du utloi ba sigi data sin because this issue re pukhat pa su yamna koi grabne because CSO singna sigi issues e pukhat pa su yamna koi gre but still today lengak chi my actions e dum laukhatta ba adu even lailon wifi gi da makta je khoi screen do uri yamna khana chaina ba security force na tear gas kap pa khot pa Manipur ki situation je phagalak pa haiba gi mami ji suta ta adre baza because hojik ki se 5 men soccer sin na sarkar ran to bne ba ama si se ground the field expand already nate 5 men soccer sin na sarkar se ran to bne ba ja nan do si da ama sin na mapan de ki muka san na ba
adugi pot mi mari na sanaba pot neba ado adugi marak tu da karigino sigise BJP na absolute majority leyeba NPF darkar lete NPP darkar lete but for BJP they don't need they have 32 numbers the people of Manipur now mandate pi ragana kunthani thoi kahan buneba this mandate why is this kari atop pasing sida kari gi party to pasing sida deputy CM ama NPF da pi NPP da kaino minister ma pi darkar lete ba why they are absolute majority why the people of Manipur give absolute mandate to the BJP lengak in 2022 kaino to the 22 to the Pivaneva now Siki se central BJP se national party ama oina sizinaba heitabra or leriba MLA or Manipur Praja Singh sina yadaba gira ex chief minister N Biren hairabadi Delhi da tainaganu Delhi di hiring ay tobane NRC su aina 2023 Irangi mamangda high hrabane essentially so low hrabane Irangi mamang sida aina po initiate to hrabane pahum sud lae we are considering the matter high aduga all India gi NRIC su ama kanna chathari adugi su decision mak di low dri haina RGI na su pahum halakpa su mana udleba now aina hygienic ba point di Manipur Praja Singh sina BJP na akhoi kamaina run togani haibi center leader singna khangdaba gira or heitaba gira or moi son bagira or akhoi na yadaba gira haiba si sida akhoi we first solution lies in Manipur imphal solution leba gap ama leire hojik yengo ba present government na census se defer toning deba or cancel toning de my mercenaries are not able to perform their duties SDO na su cancel to khre DC na su cancel to khre smai na dum to batarabadi chaotic law and order situation kuki naga or kuki mete mathat da amuka sigi se ihau se amuk lakpani na our mercenaries are not able to function their census gi duty do pangthop pangamdre haina why Manipur government is not under the chief ministership of decision low da bra adu decision low da kansida MLA sing na so center da NRC gi da takpane haiba CD takpadi tak seba manu oi ba census ne ba ngasi haying si da pangthok ka do ba self enumeration or September tam da la ka do ba sigi census gi se hetang cancel to tho di phabne ba sigi cancel to tho khro matung ju da NRC mu ka to se ba adu NRC to khro mamang ju da amuka any cookie tribe se delete to se ba do di mitop haibi wa du loir anu because 1967 gida cookie Burmese cookie refugee mi lising ama chamanga families mayam singdo krai chakre 1988 da Burmese gi uprising handak ki 2021 gi Burma gi uprising da di biometric di mi lising tarakun gumbadi low khre ba du budi fazana mo gi status thambiye ba thambiram da ba leiram ba 1980s 90s da gi amsu gi luching ba makhadu da adum NRC illegal migrant dum hairo ko lauri ba si issue sing se chronic issue sing se handak ki si da khudong cha ba lor akan ji da resolve to se haibne ba adu gi do khoi su saruk ya jai ba but what's more important and alarming is don't try to legitimize. Don't ever try to legitimize the displacement of Meitei in the hills. Simayam sing se census gi data gi kuthang si sida noi na legitimize to bi ganu ba. Kuki gi separate administration tan bagum na taloi se ba. Kuki na separate administration do khang na phangoi hai ba khang na tan ba ne ba. Adumai na census se akoi yeithok pangam ga do mande cancel to go do ba mande hai na thamaga NRC room da divert to na ba gi to bi ganu ba Manipur gi. Census oina postpone to bi you hai ba postpone to or postpone provision later di cancel to bi ra anu ba. Akoi gi adu gi data du da ngasai oja Rason hai matungina adugi data du Niti Ayog gi planning commission gi resource allocation gi ate si sida khoi se khetang khudong thigani hai tar so we don't need that low suraga hing gi na what's more important is the historical kaino gi do legitimization of the wrong demographic profile do around the demographic profile the census na ut ka do bu oina khoi gi history gi damak ta khoi gi damak khudong thi ngai ne ba because Manipur manung si sida
separatist ideology ama leyeba kuki ki separatist ideology moi gi damak si da khoina kaino ama weapon to ba yana na ba gi damak ta khulai du sembiro se haibne da mu adu gi maram oidna ferzol oro champur oro kampopi oro district atopadi nungai na moi gi occupied territory ni na moi na di census tu na to hose census tu na to hose training su kala ka upang tu paure adu tarabadi mete di khoi si da enumerate to roi do buni na pura complete separation ni haibagi adu gi do moi na tumin na to gi ba pot ne ba and why Manipur se apun ba or peacefully coexist to se hai tarabadi leadership singshina phajana pukjil singna to bio ngamdrabadi adi center na hapani na center adi against the nungai do mande adi hai bangam de hai tar su singna hai bi khoi dum prajana khoi thingna ge or ACCC ni hai tarabsu anything let there be honesty. Yes, There should be honesty. There should be sincerity. There should be honesty, Sai there should be capacity sincerity. gi wang bada to bangam da boy tarabadi fajana singna hai badu na phayeba. okay oza thank you so much aduna Manipur da hozik chingi area da valley area da di hozik census ki damakta enumerator supervisor singi training si cancel tawre have je masa masa district admin dagi maina notification thokpadi leire but chingi area da di masigi training ji haukre tawri phajna dum pangthokli aduna masina kari chaitheng lakada ge habadu break matungda khanajagi